Veliki pozdrav svima, dobrodošli u 11. dan mog challenge-a. Danas sam jako sretna, jutro je predivno poteklo. Ujutro sam poslušala jedan motivacijski video od Abraham Hicks i nakon toga još 2 motivacijska videa i današnje zahvalnice idu definitivno Abraham Hicks. Hvala joj što postoji i što dijeli svoje iskustvo i svoje znanje sa nama, jer moj život ne bi bio isti bez nje. Jedno veliko hvala, jako sam joj zahvalna što je ovdje i što imam priliku poslušati je i vidjeti je i čuti i shvatiti sve ono što nam govori. Osim toga, zahvalna sam jako na kavi. Obožavam kavu, obožavam miris kave i obožavam okus kave, ali sam shvatila da manje pušim dok ne pijem kavu. To jest da me kava vuče na cigare. Iako u zadnje vrijeme imam taktiku da popijem malo kave, odem zapaliti cigaru, ali bez kave. I jednostavno, čim mi nestane okus kave u ustima, počne mi smetati okus cigare. Tako da uglavnom ni ne popušim cigaru do kraja. I s obzirom da sam ja kavomanijak, ja kavu pijem po cijele dane. Iako sam smanjila, pošto sam pred cca pola godine pila po 7-8 šalica kave dnevno, sad sam smanjila na 1-2 ili 1 kavu, pa možda jedan Nescafe. Pokušat ću se svesti na to da kavu popijem ujutro, da se probudim i to je to, jer definitivno okus kave me vuče na cigaru, a želim smanjiti cigare. I osim toga, zahvalna sam na jutru i na jutarnjem buđenju. Kao bi rekao, došlo je i taj dan. Da, zahvalna sam na jutarnjem buđenju i na predivnom jutru koje imamo, jer dan je toliko duži. U stvari, radim drugačije aktivnosti, bavim se drugim stvarima, pokušavam što više iskoristiti dan. Istina da nemam toliko vremena onda za sve one moje noćne stvari koje sam radila, ali možda to nije toliko loše jer ovako mogu skupiti materijal dnevni i onda kasnije kada nađem vremena ili kada mi to bude bio prioritet, počnem se baviti s tim stvarima i eto, uvijek se možemo trenutno smo u izolaciji, uvijek možemo uzeti vremena za sebe, maknuti se od svega i posvetiti se onome što želimo. Još sam htjela nadodati da razlog moje izolacije nije nikakav virus, niti cijelo to stanje u državi. Da mislim da su me moje životne odluke u zadnjih pola godine nekako pripremile na ovo trenutno stanje u kojem se nalazimo, jer sam već neko vrijeme bez posla, dakle bez stalnog primanja. I samim time morala sam svesti moje troškove na minimum. I nije mi toliko teško pala ova situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Isto tako izolirala sam se sa razlogom kako bi se posvetila sebi i izolirala sam se prije nego je cijeli ovaj kaos nastao, prije nego su zatvorili most i sve gradove. Jednostavno neko vrijeme sam već htjela doći ovdje radi sebe, no nisam nikako odlučila se za taj potez jer sam mislila da ću propustiti neke evente i da će mi biti krivo i kako to. No onda sam jednostavno odlučila doći ovdje i eto, svi eventi su otkazani, most su zatvorili, sve gradove su zatvorili. Nitko se ne može pretjerano žaliti što se ne želim družiti, pošto se ne smijemo družiti i tako mislim da se sve nekako odigralo u moju korist i zato mi ne pada toliko teško
Možda zvuči grozno, ne znam, meni osobno je dobro. Točno ono što sam trebala, što sam htjela, sve to sam i dobila. I to uz manje stresa i manje briga nego što sam mislila da ću imati. Tako da, eto, sve nekako ide nama u korist. Ako si to tako posložimo u glavi. To je bilo to od mene do sada. Sa obzirom da Vanja jako puše, idem samo malo prošetati do crkvice, da možda snimiti koji kadar, malo isprazniti glavu i misli. Vanja je pusto, lijepo, burno i sunčano. Pa idemo proći mali čin. Današnji dan je protekao odlično, osim što sam bila u šetnji, što sam snimala i slikala. Na večer sam se posvetila malo meditaciji, meditirala sam nekih 30 minuta i meditacija je bila vrlo uspješna. Zapisat ću link naravno, pa probajte odraditi tu meditaciju jer mene je jako lijepo opustila. Samo što sam bila prekinuta taman negdje pred kraj, jer je Nona pokucala na vrata. I feel now such a pieces of you into place. Palačinke su bile gotove, tako da sam brzo odmeditirala na palačinke. Osim toga, jako sam sretna jer vidim veliku promjenu na sebi. Dakle, prihvatila sam 3 jutarnju tjelovježbu i jutarnje buđenje. Jako dobro, ne mogu zamisliti svoj dan ujutro bez razgibavanja. Definitivno ne izlazim iz stana ako ne obavim meditaciju, motivaciju i rekreaciju. To mi je obavezna jutarnja rutina prije doručka i kave i jednostavno ne mogu zamisliti da izađem iz stana bez razgibavanja i malo tjelovježbe. Wow! Trenutno vježbam 50% više nego pred 5 dana i sve skupa 100% više nego pred 2 tjedna. Tako da, eto, jedna ogromna promjena u mom životu.
osim što se osjećam odlično, osjećam se fantastično. Mislim da sam se malo i debljala, mislim da vraćam kilažu u normalnu, a kad sam već kod kilaže, da se malo i dotaknem te teme. Odlučila sam sutra napraviti video, to jest u sutrašnjem vlogu ću objasniti koji je moj problem bio što se tiče mog fizičkog izgleda, zašto se nisam voljela, što je utjecalo na to i kako je to utjecalo na moj rast i razvoj, sve dok nisam shvatila što se točno desilo i dok nisam odlučila to promijeniti. Još uvijek to mijenjam i još uvijek radim na tome, još ne mogu reći da sam zadovoljna sa sobom, ali definitivno više ne mrzim svoje tijelo i nemam nelagodu da se skinem u kupači, na primjer. Nije me sram skinuti se u kupači, evo, mogu biti u kupačem bez da imam neku majicu do koljena na sebi. Ne pred puno ljudi, još uvijek nisam spremna na to, ali nadam se da će se ovo ljeto i to promijeniti. Uglavnom, to je bilo to za sada. Idem čitati malo knjigu. Vrlo me zanima što se dešava dalje u knjizi, što objašnjava, jer sam na fantastičnom dijelu. Mislim da sam spomenula Zakon privlačnosti i Abraham Hicks i jednostavno obožavam taj dio. I to je nešto s čim se bavim već duži dio života. Bavim nešto što znam, ali nisam se u potpunosti posvetila tome. Uglavnom, to je to za sada i vidimo se. Had you